mensang kapai, mensang ang sapul mera kauno ranin sapat, ran sarau. En sonbong kabaran, sonbongan pebol. Ngay Wahnpoaroan Midion Neth, maban patroan pakita, Protestant Howard, and mensang ranwat, ran sarau. Ramonay ban patroan tola, nanay tungal kauno batan, kapul sabul man kauno, masen sanan, sabul mapuk sarawi. Aiman patroan tiangki, ay tungal sakaran kaping, ongkot samatay, makat-kat nala, okin katin kay rong, sabul mar telen sambau, mapiliang kitay haramas, te sabul me haramas. Kay pani, paan kuburan na rakson, tuod bayu, isonan ken ko, lekan nan alang ko, nan ken ye. O sapul mar kay tilabalap koros, en nan tiak. Sakaradan wow lapmot, ipilman, tuna siya ki, te kato ko ki sapul matay Protestant, and FSM, Vice President, Speaker in Congress. Pilman wow niki sabul matay kapinan win Bombay, the Honorable Stephen Joseph, Lieutenant Governor Ioannis, Speaker Yamauchi, o son ko kung labalap, Honorable Joseph. Waon kiriay solang koros, and Bombay sarawat. Waon kiriay Wahnpoaroan koros, Patre, Deacon, Pastor ka, and Pelia Lamalam Katay, Kamelele, Court Chairman. Riay solang ko, rakat, nan patak, and kauno, mga latut suwar manatpan, puse te patroan wia. Iman patroan oralap ki oralapeo, mamasani, kauno pata, molan kaun. Patroan way patroan, making room for Jesus. Ipan patroan watak, nan sawal mapuk sarawi. Iban kaksansal na romawin luk, iralaw riyaw ratu kisu, mamasani. Iyar katin kay puyeti, sabul memesani kisin putrang kis. Eap katin kitim kipana lukong siri, o kat kitiyang nan tawan kamangaman. Iyo, pueki sola wasa nanuman kayo. Main ko, riyay solang ko. Iputian son kamau Jesus Christ. Ay nini san salamau nan katete marin. Wasa me paniputiye, yayate, ya pukot position. Son pukat koros tuan iputian Jesus. Intiltia son par epuki sama, mon and Christ katin iputi. Niyan so Rome mawia pesen counting sampa. O masen te patro, yay patron Latin. O Caesar Augustine mawia nan markite Hamburg. O kupureta makililitian haramas pan uyaw. Pueban uyata kusun na teo meban pit tuan taxis. Nianso me Mary o Joseph
leleang te lelnan Bethlehem o Joseph ap ket patroan kalalapak ren silaban iman Cairo mia room te mia wasa mangayo meripan kap patroan komal tie silaban iman Cairo ap patroan sabang patroan no room te soto wasa main ko met soto mele metene soto wasa te soto room na man Cairo puigi room kan may rail reserver te kulitier hong sol pen room pila kay hong tron tatak the public officials mabil ba administer kililitian aramas the census abil mia room abil reserve Israel aramas kaboya-boya ka main ko Joseph inenen puriamay kila pasapang masilaban naman Cairo patroan niya patroan tuan Mary patroya nan tuan metakin Neth apeni patroan soto wasa main ko ayawasa me patroan iputiya te sherisises patroan iputiya patroan iputi nanton kamaman wasame samen o posuet pueki yeyi and we are kasalapan tame cherisises the count Jesus katskito ni samba main ko sabakot kubreta me epan katarato te kaipiti sabul me yerraso sangaramas kausan re naramas te tikta re naramas pueki aramas eselar kubreta me epan kabomala te kamela sapel me aramas ni samba kinoli klabalap taksiniye popan esotro mau o esotro kone en katin kapkatak taila ramas apil kamela korusia apil purang kapkat karabe pueki ele atai surkak nasani takilam kauno kot tail mangi mepil on Moses si Moses patroan tuang kauno kot katin mama sentosang nan tuke taksin tuke kis me umpumpul tau yokok kisinie ap tuke esotro masikala terongal ayei wasama kauno katin mama seno Moses sangi pe Moses pil surukak patroan kia tungal mas kauno kot riei me kubreta me ban katin katarato te kaibitiang sampa sabuel me yeros Jesus Christ puen kamaurala te painta tipen kecai laramas pok Thailand bilka pura sapali te protong pan kupura main ko mia anso makumai kilkele pula te mia anso me emen kilkele pula solar makaksose nan
brother the lebin patak autapanakan iralaut silura tu pono masani tamanta kauno nano muyu ya koros o aban katin kasale ya mu hal mepu hey when count Jesus will kin katin kelebla ansoka chakai mawia e ulul nan puel mawia e pet o ksinia mawia na te sapul me ko e katin keleb ari tam kital panuya kauno e katin uya letelet te liklikwur komutan pan sakam e katin uya letelet komutan pan rechatangi wanim and omumongi. Make room for him in our lives. Nan kotial iralaut silu iratritik reisa na masani. Wrong. Yet ilaler ni omwani o uyaletelet. Memen makin wrong ilayet o rechangatang ye. Ipan petolong re na nimwe o yangi o ipan yangi sepan konokonot. Jesus the kauno men sabul manki manaman powerful, all powerful. Abasurakatin force atay wanim, the wanim un atay bongyo, puan ka katlo. Akatin awyawi, ya me emenemen kitay, pan kasamoyan, nanatay. Maul, puan uyala, sabul matay, son komo. Bilel, akatin kanama, akatin bake, olel, nea pola tamela. Nea shome son pe ronka. Patuan, parogati, the quality, the salieti. Malaman, me sapul man ki mainko. Ekar sapul me, son pe tolankan. Peran kak soseyi o pan kak kemela te pelian son be rongan apa soto ya ebil nia ibuti buege ya nan markimen ebil kak ibuti nan 10% nan mark nan palace tenan 10% nan mark remind ko ketal katin kaun rabata mone mong yung tal ranwat yete hanso ma mela palelem niom wanim niom sotra pan kaun rabata the room on kaun nana mo mawat eso pan pan ni male neu te kilaleu me hininin watawat ki kaun Jesus e kat ni wanim o yeletelet olemen me watan ki holmen hunt ime wiata male wat o essential me wanim me Count Jesus katia o wheelatelet, short a torn up. Shown malin manet, purposely. The short Patuana torn up in one what.
te pilsore sansa ya torna puigi torna po e patrolale nan maslale an wanim e ya wewen ye yi como yo ngai mo ya torna pot maktaba ritangata a ye yan so ma kauno ban katlo a makta sudma ritangata a pilpan sabul manki ai so mau en awi ko mai ko rie solo en punpi ketalban katiang na katamanin Christmas nan wi kokoto tisam periesak lemau en paren kauno rie kitresak pai kataman mai ko wi amakiteu te rai reu makasampan makiteu te rai reu maktal sorokin man malke raye maktal ban katiang o kataman tuan tuan kaun Jesus de iputian kaun Jesus ong sampa au shorta pere pueki aramasakan shorta man kasamoi aramasakan retaita ki arai wia net sili kat rapki tipsoi sampa au shorta man kasamo kauno te kauno patamale kauno an katin kapayat sabun me masa o kakubure emenemen kitai sola pok Thailand kak recatani wani mun sabun matai bong puen kak katlo o wia sabun matai song komo the personal savior amen.